huligane, ali da vidimo ovu akciju prijetnja Dinama, prilika za udarac i otišlo je pored vrata. Drugoj minuti utakmice Balaban je uputio taj udarac. Tomić, mislim. Tomić. Da. Idemo... Mikić odlično prošao ovu kombinaciju sa Samirom po toj desnoj strani i jedna dobra povratna lopta gdje je Tomić uputio jedan pokušaj plasiranja. I evo velike prijetnje, tamo su se dobro oslobodili Italijani i pogodak za 1:0. Drpić je potpuno ispao, Bišćan nije stigao u blok Quagliarelli, ali Dino Drpić koji je domaćina, obodo udarac koji je iz Fiorentine stigao. Još jednom gledamo udarac oboda. Mikić uputio udarac i svi koji bi trebali doći u 16-terac, međutim Balaban je tu sam i on samo da završi ovo. Ibanez dobro je loptu zaustavio, ali mislim da je Dinamo već imao 3 polušanse sa premalo igrača, naravno kad se igra na kontru teško je godina. A evo nove prilike i sada sjajno brani Tomo Butina. Ovo je bila ali nakon još jedne pogreške bodo za Lukovića, nova prijetnja, brzo za Pepa i još jedna fantastična obrana Tome Butine. Nije prilagodio Udineze, Udineze su se prilagođavale Dinamu i stoga koriste ono što Dinamu. Još jedan nesporazum sada Samira i Balabana, a na drugoj strani Dina Tale prolazi pored Drpića. A kad uzmu Talijani loptu, u toj njihovoj kontri sudjeluje 4-5 igrača plus ova 2 u špici i to je stvarno... Quagliarella i prohujalo je. Teška. Brzo otvara, igra sa ovim povezom preko lica. Ne primi gol, to smo nažalost rekli u Tottenhamu još u poluvremenu, do poluvremena, da se ipak malo stabiliziraju, da se dogovore. I sada još jedna bakljada. Zaustavlja sada igru izraelski sudac. Dinamovi navijači opremljeni su očito i onim pištoljem za ispucavanje raketa, baš kao što je Njemac napravio u Zagrebu protiv Spartaka. Sada Izraelac ovdje zaustavlja igru budući da te rakete lete na teren. Mislim da ovo uopće nije potrebno našim navijačima. Bojsovi su pokazali koliko su kvalitetna pomoć. Mislim da će se završiti utakmica. Rezultat će ostati ovakav kakav je. Ne vjerujem da će se nastaviti, nažalost. Mislim da to nije ni u modi više bacati baklje, da ljubav prema klubu se može prikazati na 100 načina. Ne, ovo je potpuno neobjašnjivo, nevjerojatno, bez ikakvog povoda, bez ikakvog razloga. Ništa se nije događalo, jedino što malo budi nadu da bi se možda mogla utakmica ovdje nastaviti je činjenica da je D'Agostino ostao na terenu i on je ušao prije nekoliko trenutaka i dalje se praktično zagrijava. Ovo im nije potrebno, oni su dokazana grupacija kvalitetnih i to im ovo... I prekid, a sada je to nešto vrlo ružno što se dogodilo ovdje u Udinama. Napuste Travnjak, to je 77. minuta. Delegat je Belgijanac i za ovakvo ponašanje nema ni jedne jedine riječi opravdanja. Ovo je toliko besmisleno i toliko glupo, a sasvim je jasno da će rezultirati i velikom kaznom za Dinamo. Tu je ostao D'Agostino dolje pored terena, tu su još neki igrači Udinezea. Sada stvari stoje, izgleda će za 5 minuta utakmica biti nastavljena. Sada su okrenuli protiv sebe naravno cijeli stadion, svi navijači sada ovdje pjevaju. Toliko srdačno, toliko toplo, toliko normalno, toliko ljudski su primljeni ovdje da
za ovo ne postoje riječi opravdanja niti razumijevanja. Mislim da ne moramo ni trpiti. Ovo su kadrovi iz početka, mislim, ne znam je li to taj dečko koji je pao s ograde. Igor Bišćan i Tomo Šokota odlaze prema navijačima i idu ih pokušati zamoliti da nema tih prekida. Još ću jednom čuti što ima poručiti Tomislav Cvitković. Dobro. Dobro, okej. Dobro, okej. Posljednja informacija Tomislava Cvitkovića dolje iz hodnika govori da će se utakmica nastaviti za nekoliko minuta. Prekvalitetne. Ali sada evo velike prijetnje. Pepe je kod lopte, juriš tamo trojice i 2:0 za Dinamo. Pepe potpuno sam tamo na boku, nitko nije stigao zatvoriti oboda, Butina nemoćan i Bišćan i evo ga, evo lopte. Pogledajmo još jednom tu situaciju. Ostavljen, zaboravljen Bišćan, to je autogol tamo